Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sang Puya Voin Khan Champhai Serchip Kolasip le Siha Districta COVID-19 vaccine pek tran ani Board exam ma chhon tur Paul som le som pani tan naktuk atangin zirna in hon tran ani dom Voin Khan Meghalaya Manipur le Tripura te state puitlinga hlan kayani champha man ani Rampuma COVID-19 vaccine mi nuai riat le sangruk chuang pek ani to Voin Khan Champhai Serchip Kolasip le Siha Districta COVID-19 vaccine pek tran ani a Champhai Districta hian Munlia vaccine pek chuani in vaccine dose zasari somnga pek chuatura ro manani a vaccine pek chuna in khoma DC Pimaria City Zoli chuan Champhai Districta COVID-19 vaccine pek chu ani thei chulom omati thu soin Champhai District chunga tluang le hlotling taka COVID-19 vaccine pek be pui thak ani thei nan thok tu te du sakna a hlan ani Serchip District chuan DC Kumar Abhishek District Health Society Chairman in Manpuin vaccine an mang tran chulom omati thu soim tha lowa shipui do konga bezel turina cha ani Serchip District hian tho khatna tan dos zali somnga pek chho turni in center pani atanga pek chho ani Kolasi pa chuan vaccine zanga pek chho turn neima se voina tan vaccine za samthum pali pek ani a Kolasi DC Dr. Islar Thangle na chuan khwalian ni in COVID-19 vaccine chu Dr. Thiam tak ten uluk taka hunrei tak chung an enchin nuwa man tlak nia an ngai ani wangin mi puiten ringa mangu atia medical lam zirvelo ten sa khwane ne na in kai hnoi anga an ring hal hi an hria chian lo wang mai ani DC chuan ati Siha Districta chuan healthcare workers asari sompakwa register ma se thokhatna tan mi za hnen a pek chu ani a Siha Deputy Commissioner Kesavan R in honna thucha soin Siha District mi puite ai o point lom thu asoya ram nam le achunga chengte ta na anna tho hi cholsan mailovin na sale zola tana sa turin asom ani Health Minister Dr. Arlal Thangle nan tun naya tual chunga shikai thar anom le tak nu la wangin tuma in thada lawa thei top chu film khurzel atul thu asoi Voin Khan Health Minister Dr. Arlal Thangle na hovin Mizoram COVID-19 din hun thlir hona nei ani a Health Minister chon tuna Mizoram din hun ahim to viau nia in hriat awangin in thada pal alo om hle ani atia COVID-19 vaccine Covishield singkhat sangruk zanga andon belle thutar langin avain singthum sanga donni to thu tarlan ani a hei hian healthcare workers zongzong ada effect to thu tarlan ani bok voin chanudar khathleng khan Mizoram puma healthcare worker sangni le somin vaccine dos khatna hi andong to ani Mizoram Police Rising Day voice somngana voin khan Mizoram manani a alomna puiber Aizola Police Headquarters RMS a chuam Mizoram Police DGP SBK Singan ahman puya pu SBK Singa chuan Mizoram Police te malak na sang a hlotling chu alom pui thu soim Mizoram Police te chu tunlai thiamna hmangtang kai turle rui hlo do na konga chak taka mala turina cha a sualna le poi khoina chui konga Mizoram Police te chu thang har tura cha in rui hlo laka anmani film turina cha bok Mizoram DGP chu Mizoram Police te chu anin tuai thara thei to param ven himna kalpui zel turin acha bokani Mizoram Police Rising Day hi lunglei district apo SP pu Stephen Larin ama hovin manani a heta tarlan ani dan chuan British hovin India ram anoblai tangin police te hi Mizoram a omto im Mizoram Police Station masaber chu tlabung police station ani a kumsang khazare samret pakwadin ani tuna lunglei police station hi kumsang khazkua khan police outpost atana dinani a tundin hmana Mizoram chunga police station somli special police station pathum le outpost somparuk a ommek ani naktuk atangin zirna inte hontran ani to dona board exam ma chon tur Paul som le som pani tan hon phot ani ang zirna inte hi health department in endikna athok dona zirlai te mai ba ka zirti du te zongzong po red manga sample test turin rutna asiamani voina health minister Dr. Arlal Thangle na hova thu khom chuan zirna inten anzom tur standard operating procedure SOP School Education Department in ansiam chu an en hova zirlai hostela lu tur te tan red manga sample test vek angaya wangin red manga sample test na turarwa mansa bong ko ne chol munami chu mamona asana wangin ti punani red test hi hostela lu tur te tan ti ani a mani in atanga school kal tur te ero test turati anilova arwala kalhuk lova felfai taka insul pel turin rom hana siamanit hu School Education Director pu James Larin chana chuan kan correspondent zone changin soya school lu huna
Sri Lanka inveng tura education department in kai runa siam SOP chu nu le pa zirti tu te zirlai te zom turani a tanrol le angai don te soiboka tanrol ani photsuam zirlai no pang class dang te po school an lut thwai thei don ani ati tuna sarkar in ro manna asiam ang chuan tun se son kalme khi April tha thleng po se ni a board exam po April tha ne ani dona se son thar chu May tha atran ani ang Wayne Khan School Education Department staff te chuan Aizola School sang an endika pu James Larin chana soidanin school tam tak chuan COVID-19 in kai runa ngai poimo in an school compound classroom te antifaya kutsil fina te anda a heti lai hen naktu ka line pe man no te ero anom tho ani School Education Minister Pulal Chandamaral te chuan zirtir tu in dailo uzual school te harsana phushuk nan managing committee in khotwal mi anlo roina tu ro manani ati Minister hian Aizol zuang tuile thumpui venga school te atlo okola thumpui khotlang hruai tu te ma thu sein sarkar en zirtir tu za somnga chuang lak aphal sak vek to chu hrilenga wangin lak mai thei ani tak lo wangin tuna zirtir tu in dailon awanga har chatna lo sutken nan hetiang hian ruah mana siamani atiya Managing Committee ten zirtir tu an roina tur cheng viable sa za somnga pasari po pomfel ani to ti soibok Minister chon khotlang ma sona le chang kana turte Aizol khopui chang kana tule Mizoram pum chang kana tur chu zirna ani atiya high school sakna tan thumpui khotlang in ram an pe chulom omati thuwa soibok Commerce and Industries Minister Dr. Arlal Thanglenan National Handloom Expo sangni somni Wayne Khan honga Millennium Center chungzola bot sayani honnain khoma Dr. Arlal Thanglena chon COVID-19 tripuya wangin puanta eizong te po midang angbokin har san tokin thlasom chuang anin hral chuak hlei theilova hripui ngong antuana sa hleni atiya kumthara hripui borokin zi omlam apan ni alan meka wangin puanta eizong te chu beidong lova trankho thara thei top chu turina fuya Mizoram puanta eizong te chuan Mizoram thanna le khai chona konga anna thoin thui tak hlong ane ti chu hrerenga trana thar turina fui bokani Dr. Arlal Thanglena chuan puanta eizong te chu Mizoram mai nilo ramdang thleng puangai hlut theinan le hral chuah theinan tranla zel turina cha abok expo a hian puanta eizong mimal le pol somthum chuangin an puanta le thil siamte an pho chuak ani chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga puan ani Wayne Khan Meghalaya Manipur le Tripura te state puitlinga hlan kai ni champha manani a President Ramnath Kovind Vice President M. Venkaiah Naidu le Prime Minister Narendra Modi te chuan heng state pathuma mi puite an state day polin chi ben buka President chuan heng state te hian ramleilung thale moi tak an nei thu soin state masona zel tura du sakna hlana Vice President M. Venkaiah Naidu point marchak state te chuan rampum mit muwa an theina na sataka an pho chhuat thule an nun phung hrisele in vong thatak chu ramchung hun danga mi te ta na en ton turani atiya heng state te hian hei chen hi anno thleng to ti soin kong tam taka India tan an chon om thin leni atibok Prime Minister Narendra Modi chon mar changmi puite nun phung le ril thatna chuan ramchung mun danga chengte fak a hlo atiya masona konga le thil tharangai to chho konga an fak om em mani atibok rampuma COVID-19 vaccine nuai riat le sangruk chuang pe kanit wa Union Health Ministry chon darkar somni pali kala chungin mi nuai khat sing thum sang khat le zaruk somni pakwa pek manani thua soya vaccine package son sing khat sangli chuang nei to ani a Karnataka chu Penhember state ni in nuai khat sing khat le sang khat chuang an peto ani hetila hian Union Health Minister Dr. Harshvardhan chon COVID-19 vaccine chu a him thule rin tlak ani thua soya tuna vaccine pek mek chu na shik nena tura manran hnung ani atia mi nuai ret chuang vaccine pek tua side effect nei chu mitlem te so anam thu don ani atia side effect chu eng vaccine apo om thu sein tun tuma ramchunga siam chu vaccine pani te hi science manga uluk taka endik mishinga ensin ne athatna finfian nuwa pek chu ani atia tuna hian ramdang engmozatin he vaccine hi ronlei tumin India an beto ani atibok pu wardan chon COVID-19 vaccine chungchang thubel chian dolo thedar omchu thalawati thua soya mithen khaten hetiang thudik toklo an thedar wang hian mitam tak vaccine dongngam lo anom pha ani atia thudik chu ading changle ngei dona he wang hian COVID-19 ri po hi ne nge ni ang atibok chanchin thar serti topnan atang pui Wayne Khan champhai serchip scholarship le siha district COVID-19 vaccine pek tran ani board exam ma chon tur pol somle som pani ta naktu ka tangin zina in hon tran ani don Wayne Khan Meghalaya Manipur le Tripura te state puitlinga lan kai ani champha manani rampuma COVID-19 vaccine mi nuai riat le sangruk chuang pek ani to
chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani